Kuki gi saika adagi naga gi tangkul naga sai sing sida from time to time numai kapna ba khona ba village volunteer force linkna ba adumai dong to wi tension sigi marak sida hojiki Kamjong gi attack se tholok pani na aina khamada Manipur government gi perception se mase ethnic class hoina even people coming across the border kwa from say Myanmar dagi laiba Kna-B amasung PDF la laiba se mase specifically makhoi gi target se khoi tangkul naga laiba village ahum se target tawwa makhoi da kihanba makhoi gi mayum makai mai thaba makhoi na hat ke na khalam gadi yam hena hat su yabani khoi khulai baiba sophisticated oiba weapons pai ribani hariba aduna madugi intention do hat ke habagedi kana tawdraga naga tangkul naga sing hariba border laiba sing sida nakoi lam henganu nakoi kari hani koi kuki da kuthaganu ka haibagi message ama all across kari hani Ukhrul district Kamjong district aduga beyond da ekoi kuki singi michang lei ka haina PDF ka si toraga adugi torakpa attack ama sumali ada masigi attack se Manipur government na especially home minister na mase law and order problem ethnic class when u interpret wa masi kari hani external aggression ni haibase mayek seng na haibang ngamdaba natraga khangdabra haidabra kainom di tawri hariba whereas local gi leiba village gi chief sing adagi leiba local gi MLA lesio kai sing amasung even valley da leiba kukomina gumbana singa di masi external aggression ni haidana masi makhogi mod khongdu e hariba are kariguma masi external aggression oiba taragadi masigi responsibility se law and order oibagi mahutta mase war when lakpa between the two nations hai tare ko kogi Myanmar gi nation ga India gi nation ga war rom do orakada ba aduna article constitution gi article 352 gi makada state of emergency mafong khara na traga Manipur da lauthokpa aduna maram oidana article 355 amu madu amu attract toraga Madugi Matungina Central Security Force la aga ngasagi Manipur gi border sing ngak na khona basira strengthen tawagi dimension am hena khra chaw khalakwa aduna masi center na su masi yamna lumna lawda basu male ko sum jeng gada karigumba atopa Pakistan ge ngasa hajer Pakistan lom dagi karigumba mi changchil dra ga khoi gi India gi border da maru Jammu and Kashmir da bor su Punjab to bor su torma targa di hekta response Lan gi mong da heka tongnar kani hariba aikoi gi India ga Myanmar ga lene ba mari se friendly relationship lai ado friendly way hadana makhoi gi territory da Myanmar gi territory da lai ba mi sing Myanmar masa sing hai tare ne kwa makhoi na they have no business kai haini khoi Manipur da changchela ga khoi tangkul bor su maitai bor su masida aggression to ba attack to ba assault to se masi aina kai ba thabang ni hariba adu masigi interpretation se external aggression oina id lokhom thu en su khali kainada border wang badagi laimni na adu Bharat sarkar na su masida responsibility se kaya loning da ba Manipur sarkar na su masi phong na Bharat sarkar da masi external aggression ni na koi gi Manipur border singa piu Myanmar da lesson ma tambiu kana haibe se adana haibang ngamdaba masi ki ba haigadra masi hairo kai khoi bung kai ta kai tro ka da ge kaina Manipur laiba hojik laiba BJP gi sarkar je de koino ubada center gi kaino se center na pamba haiba ya ba du dang haiba mak center na kaina hain ning de pot ka se di si haiba ya ba kai do hangaga haiba natraga di haiba singamdaba aduna masi oi besina amuk consequence ti kari oi ge da khoi ge border da leiba villager sing mayam sing si makoi shape oidre even Assam rifle su moi thajaba leitre Assam rifle se hojiki hariba attack tarum from se gi 3-4 km mu thamna leibani na hai adu border su budi kano to buni na aduna Assam rifle na su ngasai gi laiba mi sing do chase to duna khotna masigi se moi param tambi wa su tambi dre makoi su adom yengbada Masagi local ki villager sing na hai sing asai hai ba se da makoi ji complicit oi ba conspiracy madu do khut yaw gi mong dong tore adu paja sing na hoji hari ba paja ki demand di oi koi Assam ra phana thajab su leitre ai khoi bo secure hen biu
ꯑꯩꯈꯣꯏꯕꯨ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯣꯔ ꯑꯣꯏꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯃꯇꯤꯛ ꯆꯥꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯀꯤ ꯐꯣꯔꯁ ꯊꯝꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯛꯏꯕꯅꯦꯕ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯆꯣꯔꯣꯟ ꯅꯝꯂꯤ ꯋꯥꯡꯂꯤꯁꯤꯗ ꯍꯥꯏꯁꯤꯗ ꯑꯗ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯀꯤ ꯐꯣꯔꯁ ꯄꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯍꯣꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯀꯤ ꯐꯣꯔꯁꯁꯤꯗ 3,000 8,000 already shortage leire aduna akhoi pibu ngamoi hari mane hariba adu orgadi koi pibu ngamdagadi state ke akhoi ki praja sing se mokhoi bu ngakpi na base kana ngakpi gadori na ba moi masa di ngakcha bu sungam manate khulai su lei manate asom de lai ba mi sing du di well equipped oidana sophisticated weapon yaudana lai ni aduna state has failed in its discharge of duties the lakadu in hariba I mi lising tarit wale hergasu khudak tami lising tarit to hakera within a few kari hani kana to gera nang state ngak pa taraga dia do mobilize to kuta bani natraga moi MLA leiba minister leiba da boy ngak se leiba security do parja sing ngak na gi dong moi thajin ba ta bani moi masa bu de sum shape hen ba aduga khoi gi border da leiba villager sing sina unprotected oi ba aduna oina leiba mokhoi gi life se anytime risk leiba hojik su haisine ko Hoji Kna-B natraga PDF sina anytime ang laga hoji choro wangli sida amuk attack to bada kanana kanbi gaduri no hariba aduna state ki force tambi thamde center na ngapi barsu ngakti je ngapi de aikoi gi manipur se hoji se yamna laibak thiba mong amada ngakpi senbina na ba dugumba ama laitaba sarkar sina masigi praja gi ngak praja bu ngak pas kheng gadabani amaju praja gi lan thung ngak kadabani haibagi responsibility se yam phajana kaure madam lakchige pabung dalakchige pabung na pusa da pabung sigi pose pabung gi meeting da kamain ubi tasenga akhoi gi PNP kanogi Kna-B aduga PDF se external allocation moisi based on akhoi gi Myanmar based to adu kuma ko militant group ne hapne aduga natte habegi pot contradiction sima leidi aduga Assam rifle yawbagi matang gi su katang reflect torakanda leidi ba fibam se haita de pabung gi na ahan bada karmain ubi kai habini hojiki kano je Myanmar da tho iba irang se khitang akhoi khangba da karwai khoi gi Myanmar da 2021 gi February swaida military coup mato heriba aduna matamdu da elected government do madu gi election do irregular oi ralan to ye aduna hojiki elected mi sing do phajing khosin ra garan tong thamaga hojiki military rule khoina military sin sakar pai la ya re 2021 dagi ada 21 dagi semai sarkar pai lang matam sida Myanmar sisu ngasegi ethnic group si yam leiba koi manipur dagi hena leibu leirongani ena kali moi ethnic group si woba tongan ba region sing sida sando isu karen Kachin adegi Arakan adegi Achin state adegi smasing ba makan mayam sing si moi autonomy si pamba adegi sam makoi na maruena Pamisi kamba masida mukhoina engage tawrise akhoi ge hek yumno na bada hai hana leisi khara awangom da hargana Myanmar gi Sagang region kawi Sagang region sida su akhoi ge Naga su lei Kuki su lei aduga Banman su lei maru badi hariwa koi Tamu ga area si swai se sidagi makhar na khara sakhara gana koi ge Kalimyo ga leiriba adi khatang sakhara ga Tamu re kha chalai leiba Khampat kahen leiba sidagi sakhraga tidim adagi haidi moigi kano Chin state sigi mai konung goriba manung meng gain phalam habra kano makawi kwa asigi leiba kano seda maruena hojiki Chin state se area budi phayam chawi aduga masida Chin state da leiba mi sing se aikoi ge maruena khoina Kuki hana kauriba natraga Mizoram da leiba Mizo sing siga hairap chap manaba loan su chap manaba adu maina taw mi si mi lak manga mu lei hariba Chin state se adi Chin state sida lei se amana 90% muk se moi Christian ngakani adu western gi countries sing go so sum khara dum nakna ba haitare mateng pangna ba aduna Chin state lei ba sida Chin national front adagi Chin national army ka hena lei ba si maina masigi sida manung sida Kuki National Army Burma haiba KNB se smai to na hojiki Chin gi state su lei aduga masom da kakhala ga Sagang region su leiba mokoi Kuki gi blessing mayam leiba aduna makhoi se they have been fighting against the
military government masida military government siga sumoi fight tau lakpani ada makhoi na mu alliance tawrisina wasagi hojiki pro democracy gi movement nama tawriba Aung San Suu Kyi gi masigi group sida makoina national unity government na nama seme mase government in exile hai tare ko masigi makhas da PDF People's Defense Force na mu lei hariba makhoi siga KNB gi siga makhoi objective su haram manaba aduna makhoi si punna adum military gi against war se tawi ada tawma tam sida manipur ki context yengoraga de koki national army se manipur su lei aduna somda su ethnic to ge group se manaba Myanmar lei su haram manaba aduna makhoi se amana amaga matieng pangnaba gi mong khara dum lei aduna khulai supply to bodani khangde mi thajilak pani khangde makhoi se they are always helping each other ada handaki Kamjong da masagi attack to gi la isi mi chamung la ga PDF ka kene bi gara la isi sida maroi begi horak phamde ain khambada ngasagi tangkhul ga kuki ga khar tension si legre dna ko mi litan swai sida makoi kariani mayum mai thana tan thok na ba mi si ba yaure ko masigi keno sida Kamjong da marwana khoigi khulohum je choro ne namli ne wangli ne ko haisi border maya da leiba lamgak tani aduna masida sigi mam khunsi da su thangai sengbai di Burma gi military singna bom thada bakhoda bagi keno to dona leiba yada dana lan oya dana mi lising ma pan mukchang tana Kamjong ge area je shelter to lodna mi joji yamna leiri ana tai adu kharadi han gra male aduna sigi naga gi tension se da maruina kano tawna bai damakta mase yamna coordinated oiba khullohum sida attack tawrise aidi en khamada moi mi se khaidong naraga ama loraga ama tawna taba yamna coordinated at the same time tarik tarit ki ai khamada morning do male tarik ke morning sida pung mari manga ta ba swai sida phajana khulun se koishelaga moina jum se mai tharakpa kaithen mai tharakpa church khaldong hundom ba mase tawrise yamna coordinated tawra oina PDF ka kano ka tawune si ngasagi khunja sing amasung lamdam dugi MLA le siona su ko hai rabani hariba la isi mapandagi la aga makhoi se mai tharamba kholamba ada marjo sok pa jomi ani muksu en hai chi bomti yaudroga su aduna masigi tawbusida khunja sing se awaba yam oiba aduna yum si mai tharamni na lefam leitaduna mu shelter launa ba to khom de chele en jo hare aduna masigi version je khungi village ge chief adagi lamdam dugi MLA na masi external aggression ni haidna masi media da haigre ko ada haigre sida manipur gi home minister na aikhoi da masi external aggression ni haibegi report laite na hairi ada report se mango da kana na bigadoi no magi police ki makha da leba kanora police station gi mi sing na haiduira natraga Assam rifle na haiga doira ama masi makhadang clear oide aduna external aggression do di mayek sengna obviously oirabne hariba external aggression gi meaning ai ai khoi gi international boundary dagi mi changchela aga ai khoi da lan tari bisi su nomai khatna ta ba aina harap yengda di masi drone sin ba adagi lethod gun adagi rocket sin ba kari ka su sum sin ne haiba aya mara Myanmar gi leriba lan se hojiki haiba region gi lal hori ba kangbu sing gi ase drone si yam sathina manang kaina sinai masi yamna kari hani expensive so oibana ta ba aduga yamna casualty hantana lan tawbu yawa poni aduna aikhoi gi international border dagi smaina sanga ga aikhoi da landara basi bu external aggression ni haina admit tawdraga di masi aikhoi gi ason ba natraga aikhoi na miscalculation tawba mislead tawba ama oirakani kaina haida masi de yauri si angle je ani hum yauri hariba khoi international border gi wangwa de aikhoi da nomai capsule lagtne attack tawpa haibase aikhose is not only the question of Manipur khaki one ate ba masi national security gi wafam ne hariba national security gi wafam oraga de Bharat sarkar na kramai tawna masi respond tawge haibado masine prajana yengi je in what way Bharat sarkar na how give to probably 2000 ke I don't know 15 dra ke no adai da kasegi
security force ki mi khara kaino to ba khoi gi valley base kaino singna attack to goda mi probably kaino 17 muk si gi bra kaino gi matam du da di India gi security force na Myanmar gi manung da changsil laga border changsil laga helicopter thajal laga hoje ki hariba KM am do valley base gi KM am do India na kaino to hi hariba ado handa ki toriba response da di pajana khaitang Bharat Sarkar ki response khara sok oiba mong ama oibra su khalle hariba ada mayam nang allegation tawrisida Assam Rifles ka KNB siga makhoi ni se understanding ama leidna tawribra response aikhoina tawhoningba prajana tawhoningba mong da response tawrakta se mase praja sigi tangkhul gi prajana su pende maitai gi prajana su community su pende hariba aduna masigi kaino sida yamna accurate oina chumna masi assessment tawdadana external aggression egwe report lagtari khokka the report lagpodo kaya koi jang it's just a matter of a few hours ne hariba magi police ki report loge su no kaino within a few hours Assam Rifle ki report pe so koi na high raga Assam Rifle da report pero na koi se lai me si external aggression la oidabra kana tor kuna do let it be in black and white to lain na ba edu report ko wi am ne ba ada masida roi ba ekhoi da haring adi Manipur Sarkar gi administration Manipur Sarkar gi sugum ba chaw ba threat ama la ko matam se masil lai ba response se yamna appropriate oi da ba adu mai mong mo oi adu home minister na hairi ba se su en kham da praja ayam mana kaya pena da bra na khali external aggression gi matang se report ngai ri se suppose report to phangaga gari hai ma kai tok do immediately aina kari gomba home minister or marta aragadi just after kari receiving the report he is required to send a report to the government of India so may extend the aggression na matore aduna Bharat Sarkar na tokhom thokwa thabok tu tobiu haidna bold Bharat Sarkar engine gi gadam ne ariba especially in subject matter the extend aggression si Manipur Sarkar gi thabok di natte masi de amana masi Bharat Sarkar gi ngasai gi subject matter ora la gadori ne ariba che Kashmir da torma taraga de Bharat Sarkar tumina ka sele ro hariba operation sindur to muni khangde bomb thada muni khangde aduga Myanmar gi oiba port natraga Myanmar se especially India gi friendly country ne ba friendly country orga su aikhoi gi mani India gi citizen amada ngasai attack torokwa taraga de aikhoi gi response to aikhoi gi keno do thabak to appropriate oina tawhom thoi haina ahama round se thamjage okay pabung yam phesan thambere pabung na su external aggression yaw was it is a patent fake ko involvement of kano gi akoi gi external aggression je duga friends ningsing bya ba si gi matang seida akoi gi mamang da su irang si me 2023 gi irang horok matam da SJPO ama akoi gi more da hat ki bagi matang da su duga akoi gi encounter da mi mayam ama si ki mi si mena thoki ba adug mag gi marak to so koi manipur gi security advisor na matuda external aggression ni habi form mayek senga thamki aduga parliament ta home minister Amit Shah na external aggression ni habi form thamki adubu khale daga mumana aduna te na amanam thamki ha magi statement keeps on changing hai tare adugi hin taw gi dum lai ki aduna external aggression ni habi sigi clear statement ama akoi gi lenga ki site gi chungtham tham daba thambangam daba sigi porchi kari gin habi chong hangi pabung thambi ki ba ngasi me ki thawdo home minister ki hek magi akoi gi statement kunja sing na ngak se laga leire authority se kaino ngak piu habi pose mayam to perform su adumak tawraga leibne tuna pabung la ningbe se pabung sai center response kaino ne pabung so hangbi ki da sigum batan jam lak matam da ikoi ne yam pen da basi miyam naga to honing di central force lady state force lady mayam ama lady ma state ma koi mathakta akoi gi counter operation ga chatha haning be gi apamba mayam issue sing tholak da lei adugum mak tu de koi ngasi yam na seng adum uba phang de form da lady tuna sigumba ma lak matam da akoi gi lenga ki machinery sing hai tare sina adum akoi ga coordinate tawrakanda on selak pa man begi miyam da nung khorang khoisang handa man begi pot ama ka koina he subaina chat khina be maram am ka higa dumaina akoi gi mamai je sigumba lak matam na conflict lak matam he thok pase pabung si response ka mai thambi masigi thoiba ose Kamjong de attack toriba se kari oina perceive tawge kari oina uge have question sin heriba both state government amasung central government na Manipur sa 2023 degi ethnic class hai tare ko kuki ga meite ge ethnic class hoidan lae ada handaki 2026 ki February degi ethnic class ya no dimension ma between the koi ge tangkul nagas ga kuki ga adu ge dimension ma
हाउख्रे हरिबा अदो हजिकी लिटाना थोइबा फेब्रुवारी की इंसिडेंट अदुगी मतुंगदा हजिकी केनो तौबा टीएम कासोम दा नोमै कापतना सिविलियन अनी सिगिबा सिदगी टेंशन लेरकवा अदगी कुकी की साइड का अदगी नागा की तंकुल नागाई साइड सिंगसिदा फ्रॉम टाइम टू टाइम नोमै कापनाबा खोनाबा विलेज वॉलंटियर फोर्स लिंखनाबा अदुमाइन तोंग तौबी टेंशन सिगी मरकसिदा हजिकी कामजोंग की अटैक से थोलकपनिना आइना खामदा मणिपुर गवर्नमेंट की परसेप्शन से मसे इतनी क्लास होना इवन पीपल कमिंग अक्रॉस द बॉर्डर को फ्रॉम म्यांमार दगी लाइब Kna-B अमसुंग PDF ला लाइब से मसे स्पेसिफिकली मखोई की टारगेट से कोई तंकुल नागा लाइब विलेज अहुम से टारगेट तौबा मखोइदा किहनबा मखोई की मयुम मकई मई थाबा मखोइना हाट के ना खलमगदी याम हेना हाटसु याबने कोई खुलाई पाइबा सोफिस्टिकेटेड ओइबा वेपन्स पाइरिबने हरिबा अदना मधुगी इंटेंशन दो हाट के हाइबगदी केना तौद्रगा नागा तंखुन नागा सिंग हाइरिबा बॉर्डर लाइब सिंग सिदा नखोय लम हेंगनु नखोय करी हानि खोय कुकीदा खुद थागनु का हाइबगी मेसेज अमा ऑल अक्रॉस करी हानि उखरुल डिस्ट्रिक्ट कामजोंग डिस्ट्रिक्ट अदुगा बियॉन्ड दा अखोय कुकी सिंगी मिचंग लेगा हाइना PDF का से तौरगा अदुगी तौरपा अटैक अमसु माली अद मसिगी अटैक से मणिपुर गवर्नमेंट ना स्पेशली होम मिनिस्टर ना मसे लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम इथनिक क्लास वैनो उ इंटरप्रेट तौबा मसे करी हानि एक्सटर्नल एग्रेशन ने हाइबसे मयेक सेंग हाइब ngमदबा नत्रगा खंगदबरा हाइदबरा कैनोमदि तौरी हरिबा वेयर इज लोकल की लेरिबा विलेज की चीफ सिंह अदगी लेरिबा लोकल की MLA लेसियो काइसिंग अमसुंग इवन बेली द लेरिबा कुकोमिना गुम्बन सिंगनदी मसी एक्सटर्नल एग्रेशन नि हाइदना मसी मखोगी मोड फोंदु ए हरिबा अरे करिगुमा मसी एक्सटर्नल एग्रेशन ओइबा तारगदी मसी की रिस्पांसिबिलिटी से लॉ एंड ऑर्डर ओइबगी महुत्ता मसे वार वेना लाकपा बिटवीन द टू नेशंस हाइतारे को कोई म्यांमार की नेशन का इंडिया की नेशन का वार रोम दो ओरकदबा अदना आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 352 की मखादा स्टेट ऑफ इमरजेंसी मफों खरद नत्रगा मणिपुर दा लाउथोकपा अदुना मरम ओइदना आर्टिकल 355 अमु मधु अमु अटैक तौरगा मधुगी मतुंगेना सेंट्रल की सिक्योरिटी फोर्स लागा ngसाई मणिपुर की बॉर्डर से ngaknabo khonabasira strengthen तौबगी डायमेंशन अम हेना खर चौखलकपा अदना मसे सेंटर नसु मसे यामना लुमना लौदबसु माले कोन सम जेंगदा करिगुम्बा अतोपा पाकिस्तान के ngsa हाइजर पाकिस्तान लोमदगी करिगुम्बा मी चंगसिलकदनगा कोई इंडिया के बॉर्डर दा मरो जम्मू एंड कश्मीर दा बोरसु पंजाब तो बोरसु तौरमा तारगदी हेक्टा रेस्पॉन्स से लान की मौंग हेक तौनरकनी हरिबा अखोई की इंडिया का म्यांमार का लेनेबा मरी से फ्रेंडली रिलेशनशिप लई अदो फ्रेंडली होय हदना मखोई के टेरिटरी दा म्यांमार की टेरिटरी दा लेरिबा मीसिंग म्यांमार मसासिंग हाइतारे नेको मखोइना दे हैव नो बिजनेस काई हाइनि खोई मणिपुर दा चंगसेलागा खोई तंकुल बोरसु मैतै बोरसु मसिदा एग्रेशन तौबा अटैक तौबा असोल्ट तौबसे मसे आइना काइबा थबंगनि हरिबा अदो मसिगी इंटरप्रिटेशन से एक्सटर्नल एग्रेशन ओइना आईडी लौखम थुएनसु खली कैनादा बॉर्डर वांगदगी लाइबनिना अदर भारत सरकार नसु मसिदा रिस्पांसिबिलिटी से क्या लौनिंगदबा मणिपुर सरकार नसु मसे फोंगना भारत सरकार दा मसे एक्सटर्नल एग्रेशन नि नखोय खोइगी मणिपुर बॉर्डर सिंग आकपियु म्यांमार दा लेसन नम तंबियु काना हाइबसे फजना हाइब ngमदबा मसे कीबा हाइगदरा मसे हाइबो कोइ बुंग कै तकै तरकदगे कैना मणिपुर लेरिबो हजिक लेरिबा बीजेपी की सरकार से कोइनो उबदा सेंटर की कैनो से सेंटर ना पापा पाम्बा हाइब याबा दुदंग हाइबा मक सेंटर ना कैनो हाइन निंगदबो पॉडकास्ट से हाइब याबा गायदो हंगगा हाइब नत्रगदी हाइब सिंगमदबा अदुना मसी ओइबसिना अमुक consequence करी ओइगे दा खोइगे बॉर्डर लेरिबा विलेजर सिंग मैम सिंग से मकोय सेफ ओइद्रे इवन असम राइफल मोय थाजबा लेद्रे असम राइफल से हजिकी हारिबा अटैक तरुम फम से 3-4 किलोमीटर मुक थामना लेबनी ना हाय आरो बॉर्डर सुबुदी कनो तौबनीना अदुना असम राइफल नसु ngसाइगी लाइबा मी सिंगदो चेस तौदना खोतना मसिगी से मोय पराम तंबीबसु तंबीद्रे मखोयसु अदम येंगबदा
masai local ki villager sing na hai se ngasai hai ba se da makhoi ji complicit oi ba conspiracy madu da khut yaw gi mong dong tore adu praja sing na hoji hari ba praja ki demand di oi koi asam na phana thajab su leitre ai khoi bu secure hen biu ai khoi bu secure oi na bai dong ta matik cha ba state force tham biu na hari ba ne ba hai ba choro namli wangli si da hai si da ada state ki force piu na hai matam da home minister na ai khoi di security state ki force lising taru lising taret already shortage lai re aduna khoi pi bungam moi hari mane hari ba adu ga di khoi pi bungam da ga di state ke khoi ki praja sing se mokhoi bu ngakpi na ba se kana ngakpi ga dori na ba moi masa di ngakcha bu sungam manate khulai su lai manate asom de lai ba mi sing du di well equipped oi dana sophisticated weapon yaw dana lai ni aduna state has failed in its discharge of duties the lakadu in hari ba ai mi lising tarit wale har ga su khudak ta mi lising tarit to hap kera within a few kari hani kana to gera nang state ngak pa tar ga di adu mobilize to ko ta bani natraga moi MLA leiba minister leiba da boy ngak se leiba security do parja sing ngak na gi dong da moi thajin ba ta bani moi masa bu de sum sep hen ba aduga khoi gi border da leiba villager sing sina unprotected oi ba aduna oina leiba makhoi gi life se anytime risk leiba hojik su hai sine ko hoji Kna-B natraga PDF sina anytime ang laga hoji choro wangli sida amu attack to boda kana kanbi gaduri no hariba aduna state ki force tambi thamde center na ngapi barasu ngakti je ngapi de aikoi gi manipur se hoji se yamna laibak thiba mong amada ngakpi senbina na ba dugumba ama leitaba sarkar sina masigi praja gi ngak praja bu ngak pas kheng gadabni amju praja gi lan thung ngak kadabni haiba gi responsibility se yam phajana kaure na I mai to na roi be raung se thamjage okay pabung yam phajana pabung na su ki thambi da khoi gi anova 2023 mi gi tarek hom ni tholak pa irang si gi maruina maitai ku ki ga ungkhatna bas degi khoi gi anova dimension ama kuki ga naga tangkhul ga lakpa gi pot ama koina urak pas da lae wahang ama mayam ama lae da akoi gi tampak ta irang hongdana tawbade gi amaram da koina munne yenguraga di akoi se lanthok pa chat pa yadana akoi gi boundary ama khara ga haitare box manung na traga within four wall gum da akoi chi sidegi lanthok pa yadabe pot ama khakta sikipo sime sema matung da hawik se muk pabung dam lak se ge jiki se pabung akoi gi home minister thamre security there was security akoi gi gap lay habe pot am lay re ana suma border gi cross firing se adum tatana sudum thokwa form ni swaida phajana matik chane security se yamna strengthen hen ba aduga section thambe tangai fada basim di mek sing ta no security ki issues leiba ado karino sida koi irang gu thokana border gi mayam ama thoktana akoi gi wathok mayam ama mamang su leikrami sigi se adum yaman charak chahing nai ba aduga border gi se dum mayam am leireba poni aduga sigi security concern ai ta swaista masamang so koi home minister masamang su thambi ki security gap lai haduna sigi security issue singi matang da kam kai thambi ningi pabo koi manipur gi sarkar se kare yani soire koi soire di haiba adu soiri badu sumthokno be thabak tawbre di tawdaba 2023 gi irang thorok matam da su mata numi kharni leraga matam di ex chief minister na ai koi intelligence failure ore security ki lapse lai re koi na zum admit tawba lapse lai ri badu madu correction tawna bagi thabak tawbre di tawdaba hojik su home minister na Kamjong gi attack se security lapse lai re here aduri security lapse lai ri badu karai da lai ri bano is it aidi masi security lapse ai da intelligence failure oida tawribra natraga adequate manpower later tawribra adur the lapse lai ri badu kari no hai do identify tawrabra tawdabra tawraga madu menkhanna ba matik cha ba security lapse to amu hana torok ta na ba koi tawhum thokune hariba ado aikoi gi manipur government sina hojiki leriba ethnic class haigadra masiki tawriba situation conflict se yam serious hoina yenghom thokudu yengdaba masi it is something like a warlike situation ne hariba war or di war gi tawhum thoku mobilization do tawbiu hariba suppose security personnel leite hargade koi manipur gi ate budget suppose lambi sem ga do bani khangde atopa kari hani department ama gi tawgada thabak horticulture agriculture gi thabak natraga madu dispense to we aba matam khara postpone to we aba madu thada ga do paisa do security personnel do khan bada natraga phulai leibada thada ga do ne hariba during second world war ekoina harap thengna bada japan masegi khulai sanabagi damakta masegi yot siam darka leraba
yot se hadi khulai sa be yot changi dra ko yot se ka sa gi makoi na leiba amasung khoni da leiba da natna masai gi taung se da leiri ba yot se asi bo wa puto ga mayum dei puto pani khang de amani khang de admai dong na puto ga khulai sa ba se ne yam interesting wai bo wari ma na masai cinema du le ke ba angang sing le ta ga jaw ba hachi ko ai na hui ma ma gi mapu da yam ning ba hui ma le ya bu ko matam si da second world war gi matam si da second world war gi mamang da hachi ko se kari hani ma gi master se university ro jaw ba professor mai matung ina sum chat pa mai ma gi master se accident thok si gi be gi mana madu da railway station na mapu si lakane na ngai ba adu gi wari ba yam phajobam lai ad lak tra matam si ma chau thau yadra matam si da ma se yam na kano to bu se da ma gi maming da loyalty du utpoi na hoji ke ma gi railway station ma lai ai khoi chala ga ju ye ngore japan gi madu gi station do maming du di ka hore hari ma pham si da hachi ko gi murti si ma railway station gi hex entrance me a swai khilla thame ade khoi ta ba da masigi murti si lari ma mang da sa gi ba yo na sa bani na masigi yo si ba lo thu ga second world war da masigi sogdo ga khulai sin na kha gi khulai sa gi hai adu la lor ma tung nam ko song sa ga lai hawe ada aina haining di priority se kari no se khangba ma da darkar le ba koi life se da koi success hoi ge hype ta ra ga di individual or su family or su organization or su government or su priority se khangba ma darkar le ba aduna warlike situation se da koi security personnel thamba khulai leiba aduna maru or ga di madu hana leiba darkar hoi aidi aduna tra ga di hojik lai ri po se he na nagaga kokiga taunari base it will take kari han he na escalate torokpa ya bagi chance lai even ngasi make manipur police na thadorokpa kainoma da hari je hojiki social media da molnoi cookie habu khulama mai thare khole adana admai dona mai yawe nai molnoi cookie si social media da mase thadorok matam se da se Kamjong district sigi opposite ta Myanmar da khaitan kilometer ani mu changaga cookie sing ta ba molnoi village ne masigi hariba cookie village ngasi tarik 33 si makta da masagi NSN IM Eastern Front na chalaga masi hariba cookie gi village se mai thai hai amase nahangi tha toribu du gi laman khumbo oramsu hai ade police ki ka hariba ka no sigi social media gi post chummaga de masi oidori ni aduna masi escalate tau se cookie namuk thaba naga namuk thaba naga nam cookie namuk thaba admai tong escalate tau na haiba se mafam ke ar sandro pe hai aduna mani pasi tholo haiba tar ga de manipur government se masi situation se understand tau dre makoi je matik cha dre leba nga ku su haitre security deployment tau gru tau dramina central government laushe laga matik cha na administration se constitution ki provision makha da mase tohna ba hona ba sum darkar lei brahina khali hare ba aduna manipur government ge lei ba authority sing na koina haijari ba koina appeal tawri ba se kadang serious way lobiu manipur se smai tong na sahi kya tara oina natra kul oina smai tong na conflict tong na ikoi gi punsi marian se awa abada dum tension le dana sum hing ba se ma se koi pamde aduna mai ai gi sarkar gi tawhom thokwa ma thau do tobiu hainai aroi boina appeal tawjege okay pabung thank you so much